atu le tātou Ecclesia, Samoan Christian Fellowship, Des Moines i Seattle, Washington, tai au manuia, tai au o maua i le alofa ma le anga le lei o le tātou wali i toitu, tai au le Eseta, tai au lona toe so i fua manu malo mai i le tuunga mau ma le oti. Ia whatalo whatu. Au te whatalo whatu fo i le pa ia ma le mamalu o nisi o mawhai o na Asia si mai tātou te whaisau ninga whatasi o le toitu. Whatalo whatu ia te utou umalava o whea lava. Le o ngā mea o le lalolangi o lo e ngalue ma au nai le li. Ia whatalo whatu i lautau pa ia ma le mamalu. Ai talitonu le nei tae ao. O le a tātou woloa i se whe au mo tātou le nei tae ao mātango fie. Tae ao whaita wina i le talawhasol pito o le Ecclesia whatua tuanga kerisiano. Ona o le tae ao le nei. Ia na toe so i fua manuia manu malo mai ai. Lo tātou wali i whaola o Iesu le keriso. O le tātou tusi whaitau o le a maua lea i le Ioane i lona mata upu e luas fulu. Ia ai le whai upu e se fulu ma le iwa. Se ia o le whai upu e luas fulu iwa. O le a whaitawina e maua mai ai le whe au mo le Eseta. Ua o i le fiafi o le ulua i aso lea o le vaisa pati. Ua punitia whaitotoa o le mea na poto ai le au so. Ona o le fefe i ai utaia. Ua mali watu Iesu. Ua tu i tatonu. Ona whetalai atu lea o ia i a te ilatou. Ia o tau manuia. Ua ia whetalai atu lea mea. Ona whaali i atu lea i a te ilatou o na 5 malona i tu. Ona oli ai lea o le au soo. Ina walatou wa ai atu i lea li. Ona toe whetalai atu lea o Iesu i a te ilatou. Ia o tau manuia. Whapei o na awina mai o au ele tamaa. Whapea foi o na o awina atu o tau. Ua ea whetala i atu lea mea. O na manawa atu lea o ia ma whapea atu i a te ilatou. Ia o tau talia lea nganga pa ia. O i latou umalawa tau te whaamangalo ina ai a latou wangasala. E whaamangalo ina ia i latou. O i latou umalawa tau te tuupea i ai a latou wangasala. E tuupea lawa ia. A o toma o le tasi o le to se fulu ma le to lua. Waingoa i a titumo. E le i ai o ia ma i latou ina ua mali watu Iesu. O na whai atu lea o le au so uma i a te ia. Ua mātou i lo atu le li. A ua whai mai o ia i a te latou. A whai o te lewa i atu i ona 5. I mea na tutu i ai whao. Ma tuu lau tamatama i 5 i mea na tutu i ai whao. Ma tuu lau 5 i lona i tu. O te le talia lava. Ua mawai aso e valu. Ua toi whatasi o na soo i le whale. Ua whatasi ai foi i la tau matoma. Ua mali watu Iesu. A upupuni whaitotoa. Ua tu foi o ia i tutonu. Ma whetala i atu. Ia o tau manuia. Ona whetala i atu lea o ia i atoma. Au maia lau tamatama i 5 i inei. Va ai mai foi i o 5. Au maia foi i lau 5 matu mai i lo i tu.
aua fo'i e te masalo vali, a ia e talitonu. Ona talitonu mai leo toma, ua whapea mai ia te ia, lo wali ie, ma lo ua tuwae. Whetala iatu Yesu ia te ia tō mai, ua e talitonu, a wawa ewa ai mai ia tea. Amu ia o e le va ai mai, a e talitonu mai pea. Ia, whamanuia mai le tua le tātou whaitawina o lana fionga pa ia, i le neita e ao. Ai ole, se vainga le nā, se isi le nā vainga, nā se vaenga o le Tala o le Eseta, po le toi tū. O se tasi o whamau ninga mā losi o le toi tū. O le te leo le fesuia inga i o langa o le auso. Ina ua mawai o na lātou mori mawina le toi so i fua mai o le ri. O le Tala lea na tātou whaitawina nei. O lo whamatala i e Ioane le tangata pei umalava o oe maa. A o le tangata na ia Misia le ulua i Eseta. Misia le vavenga pito sili o na tā ua i le so i fua o lona matai. O le whiau lea e finangalo le atua tātou te o ina mai le Tala lea. O le sili sili ese, o le mana o le toi tū o Keriso. A wafo i ele ai se tangata ola e mori mawina le mea lea, matu mau bea i le o langa tuai. A wao le toi soi fua mai o Keriso i le tunga mau ma le oti. O le mana e a mata ai le ola fou. O le mana e afu ai le savalinga fou. O le mana e amata se tu langa fou ma mea fou. Ma le aise tangata i to tonu o le tuspa ia e sili ona mala malama i le mana o le toi tū. Nai lo le apostolo nu ese o Paulo. Fai mai ia i le kalesia e Filipi. Filipi e tolu fai upo e se fulu. Ina ia o wiloa o ia, ma le mana o lona toi tū mai. Le mamalue o lo whaafafonga ma maua mai lo leo le neita e ao. Whatanga le mana o le toi tū o Keriso, se iona suia o tātou wolanga. O te fia whamatala ia te oe le tai ao le toi tū. Le tala i le tangata na ia Misia le Eseta. E mai tala ni tātou whaitawina e whaali mai Jesu i ona so oele o iei toma. Whai upo e lua su whaa. A o toma o le tasi o le tō se fulu ma le tō lua. Ua ingoa ia titumo. E le iai o ia ma i lātou ina ua mali watu Yesu. Wa le o tau mai i le Tala, le mafua anga o le awai o toma. A ua tātou i loa. O le matua tele o mea le lei. Na Misia e toma i le ai tu aso. Ona ua le awai mai. Ua misi e toma la ngona o le taimi. Ai maise o ona na tutupu ai. E mai le tala o lau pui pui uma le fale. Ai whate ia le auso o le whatasi mai o Yesu. Fio mai ale ali i tū i le totonu ngale mū o le auso. Peo se i afu lau tele ua palasi ifo mai le langi. Ma ufitia umai le auso. Le whafose i ona whapu lau mai o la ngona o le ofo.
malangona o le meia. Wa vai atu whauta o Iesu ke riso sa oti. A le nei wa toi soifua mai. E leo toe tu i le tunga mau. A o lea ua i lumo i latou. I te tonu o le fale o loo pui pui. Wa vai atu. Wa oso latou langona. Wa fatu mulia o latou loto i le meia. Oka ni langona o le nataimi. Langona o le au soo. Fememe ai ma le fata ia. Langona o le ofo, langona e fifi loi fatasi. Le oli oli ma le fata ia. A tonu e le tau mataina o ni langona whapena na tusi ai e le fatu pese. Lana pese upu ia. Sa uni ia le pese fo. A wawa toi tu mai le li. Ua malo i le tunga mau. E le toe maliu ia. Ua mori mau ai i latou. Latou o e na vava ai. O ia ua soifua mai. Ma feiloa ai. Wa tau masua loto o le au so o le oli oli. Walangona e le olusi le awai mai le afe au pito lunga. A tonu na taito tasi ma whape ifo le tangata ilona lava loto. Ta fefe. Se manua o Misia le nei mea winga ese ma le ofo fongia. Wa o mai le langona. Oka se taua. Ma le au ngā o le awai. Se mea ina amata ngofie o le palasi ifo fa manu yanga. A o lae loto iai. Le nei wa vea mamori mau o le nei mea fau. Se mea e le tupu mua i le tala fasolo pito o tangata ola. E le tupu ai se mea whape nei. Langona o le ulua i awai. Langona o le mua mori mawina se vavenga. Langona o le whawhisa ngā i le lei ma le atua toi tu. Langona oli o le awai le ulua i Eseta. O le upumonia ua matua ma walunga le vi inga o le alii o Iesu Keriso. Ai mai ma uepe ana iai toma. Ua misi e toma ia uma langona. Le anga ua le awai mai. Taimi tā ua ia olo na soifua muli i le alii. Sa tatau ona tu unisi mea e awai. Ai pangalea. Wale awai mai toma. Misi e toma le urua i Eseta. Misi e toma langona. O langona e au na fai ma memories. I lona loto ma lona mawhauwhau e o i le aso e oti ai. A wai tau te silafia. O langona ma memories ia. E fausia lo tātou o langa suia i leli. Mea le nā awane i e Misia le avanoa e awai. Le kale sia i le nei aso. Ia sala misi a nisi mea. Ai awane i misi mea le atua. Awai te Misia le avanoa e awai le Eseta.
Ua onge lo taso I fua I manatu lelei. Ua mativa fo I le tafasoa I le tofa ma le whautanga. Ona e tate misiso taimi o le atua. E le misi o sauninga lotu. Le anga o le misi o lotu. O le whaailonga o le whatuatua I le atua. Ai whaalango lango I lou lava malos. A toa le vai aso ma le aso e tasi. Talu ona toi tu Yesu fatoava ai ai toma. Misi le ulua I ava noa e tango ai a ao le li toi tu. Misi le ulua I ava noa e whaatumu ai e le li o le Eseta I whaamanu ianga. Wa tau te sila fia au tau. E whaatolu le lei o na whaamanu ia Yesu I ona soo I le latou sao ninga lea o le Eseta. Tasi le sao ninga, tasi le whaamanu ianga. Na o le sao ninga o le Eseta na whaatolu ai, o na whaamanu ia le alii o le toe tu I ona soo. Whaamanu ianga mua na e maua le whai upu e sfuluiva, I au tau manuia. Whaamanu ianga lona lua na e maua le whai upu e lua sfutasi, I au tau manuia. Ma le whaamanu ianga lona tolu, na e maua le whai upu e lua sfululua, I au tau talia le anganga pa ia. Sila oe, a e awai, o le whaailonga e te talitonu wa soifua mai le li. O le tangata le lotu, e le talitonu wa toe tu mai Yesu. A tonu e tele o manatu mamafa I ai. Ai sila oe o sauninga o aso sa, o le celebration o le toe tu. E le itei mafuta le ulua I e kalesia, I le ulua I aso le vaisapati, ai tu le aso fitu. O Yesu ma ona soo. Na amataina sauninga. I le ulua I sauninga o lona toe tu mai I aso sa. A tātou le lo lotu la I aso sa. E ese la le mea la tātou te celebratinga. Ia ma o le atu ngalunga tonu ale nana ia Yesu e fasino ia toma. O lona le talitonu e mawhai e le atua. O na toe whaaola mai Yesu mai le oti. I le ulua I aso le vaisa pati. Aua le Misia le ava noa e awai. Ai awai nei I se wha moe. A e awai nei I se wha moe. O oe o laulava mori mau. Aua le wha moe wha matala mai e isi I a te oe mea. O le tele o taimie I mea e wha matala mai e isi. E lua mea e tupu. A le lai titi le wha matalanga. E te le wha matalanga. E I ula ina se le tala. A le me sili na leanga. E I una ele ai fua lau loto. A le au ngā sili le nā o lo awai. Tō anga e awai I sauni ngā lotu. Awa e le tau masina le atua ma le tangata ola. Tātou te le iloa le mea na te whaia I le sauninga ma le sauninga. La foa I la ia le whapala pala ma le paie. Ai tūla I lunga e usi ustai I le atua. Manai alo tātou o se iwa ili toma. Pe tātou te maua ai le whaavae o lona masalo salo pe aisi a e alai o na le talitonu.
Ila usa ililinga le tuspa ia, o le isi le nei so o I titi tele lo tātou I loa iai. O le winga o le ingoa ti tumo I le ngangana e leni, lea e nickname ai toma, o le masanga. Ia mai, e le aise isi o tātou e loa po o ai e masanga matoma. Le aini tustusinga o mawaina o mate matenga. O toma foi. O lo ta ua e gospel o mai fa o le whianga inga fau. Fatasi ai ma le tusi a ngā ruenga. Ai na o I le tusi a Ioane fatolu o na tautala ai toma. Mua o le tautalanga toma o lo maua le Ioane sfultasi. A le whaiupu e sfulu ono. Lona lua o le Ioane sfulfa. A le whaiupu e wha ma le lima. Malona tolu o le Ioane le lua se fulu lea tātou te wha o ngā ina nei. I le whaiupu e lua sfulu lima. Tuugasala na le wha tolu ana tautala toma. I le tusi pa ia atoa. Na o Ioane foi, lea na te recordinga. Ai ui na I titi wha maumaunga. Ia, wa o manatu wa lava ia e tātou te vangai ai ma tilo. I le itua I ngā tangata tonu e iei toma. Mua. Toma o le tangata e tumu I le tali tonu. Tumu I le masalo, tumu I le fefe, ma le mata faa uu. E toa se fulu isi so o na mori mau I a toma, ua to e tu Yesu. E uia ina na o toma e totas. Ai na matua tu ma walo na le tali tonu wina. O le toa se fulu le na. Ma wa avea lea masalo ma mea. Wa avea ai toma o se tangata whano noa. O se tangata mata wha uu. A wa tanu mia lo na wha moe I mea lelei. E lona le tali tonu e tupu mea lelei. O le mea moni. Au noa I tātou ma le whatua tua. E le mawhai o na tātou maua le file mu ma le oli o le li. E tuta ia foi le tupu o lo tātou wola whale nganga. Lona lua e whasino I a toma. Toma e le fia tali tonu. A whanga foi whai upo e luasu lima se o whaitawina. Ona whai atu lea o le au so uma I a te ia. Wa mātou ilo atu le li. Au a whai mai o ia I a te lātou. A whai au te lewa ai atu I ona lima. I mea na tutu I ai whao. Ma tu ulo tamatama I lima I mea na tutu I ai whao. Ma tu ulo lima I lona I tu. O te leta lia lava. O le statement al tangata ua filifili le loto o te le fia talitonu. Ma o lona whaangai o inga la lea o le tua inga loto whapena e mana o mia se whaamao ninga wa aia ua toi tu Yesu. E le lava peto se fulu tangata ia moli mau mai. E le lava le moli maua uso a so o toma e sui ai lona loto. I se isi wha upunga e le ai ma se isi o le au so o e talitonu iai toma na o ia lava. Le au fia e le neita e ao o le toetu. O le tala o toma o le tala o I tātou uma.
Tātou te le tali tonu I isi le tele o taimi. Ai tātou te tali tonu nā o I tātou lava. Mafua ona e leanga e tumu o tātou loto I le masal salo. Ua punitia ai. La tātou mafutanga le lei ma isi o tātou uso a kerisiano. Po loka ai le tātou wa ai atu I le atua. Tā o fia ai foi. Male whātaunu uina o lona fina ngalo I o tātou wolanga. O le le tali tonu ma le masalo salo. Le au whaafofonga ma le kalesia. O Filipito le anga ia o le whatotua. A o le tā ua le nei o le Eseta. Po o le toitu. A wā o le whe au o le Eseta. E le ai se mea e le mawhaia e lo tātou atua. E iai mea le lei e tutupu. E tutupu wawenga. O le alii a o le Eseta na whetalai. Ma e le ai se tasi e tatau o na whaia lea whetalainga. Se vanga na ia. Whai upo e luas fuluiva. Amu ia o e le va ai mai. A e tali tonu mai pea. Ile e peru e sutasi whai upo e ono. A le ai foi se whatuatua. E le mawhai o na fia mai o ia. A wae tatau I le aluatu I le atua. O na talitonu o lo soifua o ia. O ia foi na te tauia mai o e matuasa ili ia te ia. Valu aso talu ona mawai le toitu. Ai toi whaali mai loa Yesu. Whaali mai lai le aso sālea. A le wai ei matoma. Whaafonga le whai upu e luas furuono se o whaitawina. Ua mawai aso e vanu. Nona winga o le next Sunday. Ua toi whaatasi o na so o le whale. Whaatasi ei foi I la tau matoma. Ua mali watu Yesu. A popuni whaitatoa. Ua tu foi o ia I tonu. Ma feta la yatu. Ia o tau manuia. O lona toi whaali mai lea I le aso sāna so o ai. Mō toma. Ina ia maua toma. Le whaamanu ianga lona matai. Sila fia le lei Yesu le mea lai tupu le loto toma e whapewhona sila fia Yesu le mea lai tupu I le loto yuta. Tumu le loto le so o toma I le vevesi. Vevesi o le whinaunga le talitonu ma le talitonu. Le whinaunga le mauti noa ma le masalo salo. Le whinaunga le fefe ma le whatuatua. Ua toi whaali mai Yesu e whaamanino I a toma. Se mea e leo malino I le la mafutanga o le tolu ma le afa tausanga. Awala o toma a lea na whaila na tala. Na te mana o mia se whaamauninga wa aia. Ua toi tu mai Yesu. Le whaamauninga wa aia la lea. Leo wa fio mai Yesu e au mai. I le tae ao le aso sāna so ai. Fio mai lole li I sau te tonu whapei o lana fio mai mua. I le aso sā ua mawai atu whai upo lusu fitu se o whaitawina. Au mai a lau tamatama I lima I nei. Wa ai mai fo I au lima. Au mai a fo I lau lima. Ma tu mai I lo witu. Au a fo I e te masalo vale. Ai a e talitonu. I se isi whaupunga o lea e whai mai Yesu I a toma tō mai. Lau whaamauninga lea. Ua toi tu mai Yesu ke riso na I le tunga mau ma le oti.
Ua matala ngutu o tunga mau. O e uma e whatua tua matalitonu. E toe tutu mai whapei o le toe tu o Yesu. Aisea. A wā o Yesu Keriso. Lea lii o le Eseta le ulua i toe tu. O ia lava o le toe tu maleola. E ona ufai atu le amatanga o le neipol kalama. Whawai lunga le upo le atua. E le aise tangata ola e mori mawina le toe soifua mai o le li. Matu mau pea i lona o langa tuai. Tato ola e mata i le mana o le toe tu lea. Ma le suinga na ia whaia i le o langa o toma. Tata wa mata le tali e toma ina ua whaali e Yesu o na manua. Whai upo lusu valu. Whawhawhonga i le tali e toma e tasi ale laina. But very profound theologically. Lo wali ie. Ma lo watu wai. Lo wali ie. Ma lo watu wai. Valu aso taluai sa tali toma i le masalo salo. A o le aso salo na lua o lato usao ninga ma Yesu. Talu o na toe soifua mai. Ua le ngata ina awai. A watali ilo na tali tonu ato atoa. Lo wali ie. Ma lo watu wai. So se tasi e va ai le toe tu mai o Keriso. E le toe ola i le olanga tu ai. Wasuia e le mana o le toe tu. I le ola fau. Tali tonunga fau. Amatanga fau. Tangata fau. I le tala lea ia toma malana tali. Wa alanga ina i toma ni mea te tele a se lua e fasino el Keriso. Tasi, ilona alanga ina o le tūlanga li o Yesu Keriso, ilana tali le na lava aso lo wali ie. Watu ina tua i toma ia toma lava ia, e pule ai Yesu ia so uma. Ua ola nei toma i le whawae. Pe ona tusia le apostolo Paulo le Galatia e lua, whai upu e lua se fulu. Ai o te leto e ola au, a o Keriso o lo ola i to tonu ia te au, o le fe au o le toitu. Lua, i lona alanga ina o le tūlanga atua o Yesu Keriso i lana tali. Lo watu wai. Watu ina tuai e toma, ia toma lava ia, e fai matapua inga worship, e fai mavi inga i lona li. Ua ola i nei toma i le whawae, e pei o na tūsia fo i le apostolo Paulo, Roma se fululua fai upu mua, i au tautu ina atu au tautino i le atua, o le taulanga e ola, male paia, male malie, o le mea lea e tatau wai o na auto whaia. Tasi ale tali o le toitu. Ai lua mea tā ua na whaama tala inai. Lo wali ie, ma lo watu wai. Te le suinga o le whatu tua o toma. Le awhiai le nei tu aso. E ui na e valu aso na tuai ai le tali e toma. Ai oka se tali e tali tonu lo uanganga. Na whaamalie ina ai le finangalo o lona ali. Na afua i le nalawa aso. E leito e solo muli. Le so o toma i le tala inga o lea lava toi tu. Se ia oa ina totongi
I lona lava ola. Na umau ai o ia I Pafia, me tai, Peresia ma isi no mamao. Se ia o lava ina tutu ia I le tao, I le ai o kalamina I initia, ma oti ai, ona o le tala ina o le toitu mai, o lona matai, ma lona alii, o ke riso Yesu. Ele ai se tangata soifua I lona mafau tonu, e fai ma witness I le toitu o le ke riso, e tu mau pea lona olanga I le olanga tuai. Le anga o Paulo lava, na fai atu ia Filipi, o le moonga le nā lea ia te au, ina ia o wiloa le leike riso, ma le mana o lona toitu. Aisea, o le mana ma le pawa e fesuia inga o langa. O le tae ao la o le toitu, o le tae ao o le manu malo. Ele o le manu malo I le maso ma le aupenga, a o le manu malo I fina ngalo suia, ma loto wa wha maulalo I luma o le atua sili ese. Le mamalue o lo maua mai lo leo le nei tae ao o le Eseta. O lo tu I mai pea le alii o tatou loto I le nei aso, ma aso uma. Le asa tatou tali atu I lona toi soifua mai. Le manu malo leo wa iau luma. Le manu malo leo wa iau luma. Le manu malo leo wa fio matulai to tonu o tatou ainga. Ma to tonu o tatou loto. Le alau e fai ai. Soifua manu malo la ia I faoso songa. Ia tangia I o tao langa le tali tonu ma le fatu atua I le atua. E whaamana ina I le toi soifua mai o lo tātou wali. Tu inatu ia te ia o tātou tangata atoa whapeo na whaia e toma. E whaatino I ailo na finangalo. E le o tātou ina ia saule atua e whai o tātou finangalo. A o tātou ina ia o I le mea e finangalo ailo tātou atua. Tātou tali atu la ia te ia le nei asu sā maso uma o le olanga, whapeo na tali toma. Lo wali ie, ma lo atu wai. Ia soifua le ali o le Eseta I o tātou loto ma o tātou wainga, ia so uma e o I le whaavavau lava. Manu ia tele le whaamanatuina o le toitu mai o lo tātou wali o Yesu Keriso. E le ngata I tātou e kalesia, a le paia ma le mamanu, o ainga uoma e masani, o lo maua mai le nei whasalalonga, o na le suafa paia o Keriso, le li o le toitu, a mene ma mene.